Nah ni eka wekalat badate eka wekalat tada ni le chwai laju tang malama kan thai hu de bachi meta era marra jale me marani sedang dekut buka dah ini lapor saga jakade chur terus lalut kami Mayer lah tau cime nalut ke ini gimana ini ya ramai ke mana kundan kebat tap mobile kadang kene Kenapa kamu ya? Yang itu nak ini. Ini brand nama. Itu brand sih Puma apa? Puma Nike lucu sih. Sekali ada kisah lebih apa? Hah? Yang berjong lah. Yang berjong. Yang berjong. Maka tu foto wayar dan tapis mah. Sekarang ada. Okey. Tangila kreawan mata na barba tangun to baduna prewa ke yau umdan bah ta showan kai penjat hat kani sotron kenjong ka kong he adu kanon tengka lai pau tengka gane kajing rama chislai kano chitakar perwan re mai kenyes cetengka lai tengka sau san reu nyo pra kandai spo kadoi kadar nengka penpai biasa sakana nengka ai bu somret bu somenkan bu ne ya tip top berani yang de gini siang mereka biar siang hanya prek penpai bai bam cetengka ci koho kana koho bai biata re penpai Pagi dah lihat sama rit uni deh. Tu sebang. Ya nur ngabang itu deh. Bodoh sotron ni wayar terlihat cipat latet kita. Ni. Biasa ni. Kenci, bai bam, kenapa tengah cikoho. Mungkin ni kenapa ini cuba. Long kiba long diamond ni je san. Silak kendai po. Oh teram gimana? Itu cajang di kentai tapi di area sana. Apa? Itu pun roja. Nong tadi jet ke desain saya ni. Sedang
Ini saya mau naik hok. Oh, desain ini kena kuat nih. Ini ada kamera saya. Container korusan. Rojar point rupa. Drone aja. Tojit namanya engagement ring. Engagement ring. Ini lebun meremo. Mas sebelah dia orang engagement ring nang mul pure. Iya, mas sebelah meme. Nunjuk ke. Jin lah. Ini memang. Bun ki tiar ladies man. Ini saya betul ar ya. Seperti kurem. Uboy ubadang wan so mo boy. Penci klik temai. Uboy. Penci klik temai. Ni video ada curai ya. Bun kali dah sorum dan. Tekat jing chong relax kalong kumne harum but tuwele la sobang hau maklun tata ni dah surang. Sebab kong he mata buat bangga chong relax ani jai dah. Dengan penkut no kanikal video ke bawah mata sini tetap ada begini saya kedua lagi wake di video kita wanna share saja. Bye bye. Kisah